October ni som paruk sang ni som ni pali ni lai ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule nimin khan kho chaklama thil danglam tak thlenga Korea ram pani North le South Korea te in ngei lo na thu hi chu khovel hriat ani a North Korea ram shoi tu Kim Jong Un mi zia po khovel in kan hreveka chuti lai chon nimina kong pui thalai bom chiat vekani tamai hian khovel bara khai hle ani Korea rama nimin chundar som pani vel khan North Korea chuan South Korea nena in kalpo na an man thin motor kong pui le rel kong chu abom cherup maya heng motor kong pui le rel kong te hi tuna chon man tangka yani to lem lova tun ma North le South in kalpo na ta na lo man thin ani a South Korea ram Joint Chief of Staff chuan khothang lama kong pui le rel kong Jiwon Gui line anti le khochak lama kong pui le rel kong Dong Hai line anti mai te chu North Korea hian an bom chatani ati ani na taka chon heng kong te hi man ngai to lo ani wangin chuti takin mi pui nun phunga ti boidon lova ma se North le South Korea inkar boina so san chulaya hetianga kong pui bom chiatani hian boru ka thalo hle ti a entira South Korea ram Defense Ministry chuan Korea ram pani in rinalaya kong puya bom puak lai video hi nimin khan internet lama anti chuak ngala hetianga kong pui bom chiatani hnulok hian heng kong puya hian truck le JCB le hitachi kan ti mai excavator te chu mu ngal an ni a heng khol te mang hian not lam hian eng thil chiang an ti soi chian ani lo thil pu ka om nu hian South Korea sipai ram ria duty te chon an in ral ring reng ti ran tir nan silayan ka ve ngal ni in Joint Chief of Staff chuan soin US nena thok dunin ram ria kan in ring reng ti kan lan tirani ati thotan ni khan South Korea chon North Korea lam hian an in rinalai kong pui te chu ti chetan tum ti an hreto a Defense Ministry chuan kong pui bom chiat ani nge hiringin antana hlau om thei tur laka in ven na turin ro manna an lo nei lok sa vek ni in an soya South Korea Joint Chief of Staff thupuang tu Lee Sung Jun chuan thotan ni po khan South Korea sipai te chuan mar lam ram ria dai dang tu bang siam chopin North Korea ram lama hian engemaw chuan ti ni in an soya nimina bom ti pu aturan kam vel ni nge in lalang kumtam tak liam ta tang to in North le South Korea inkar hi a thalo reng to a tunhaya heng ram pani te hi kong sang sangin an in pu to na balloon manga bol hlo te in thon tonin thleng mozat chung chu an in thung rul ton zak zaka karma sa zir top ni kha North Korea chuan South Korea hian an rama drone thlo lu tirin North Korea soisel na le South Korea fakna thujiak te chu North Korea rama hian an thak ni in an soya North Korea Foreign Ministry chuan zir top ni khan thu chu siamin ramten om le nun rong nun phung dik zo ngai lo hrim ram chuan kan rama drone ron lu tirin kan ram tan thil poi tak an ron tia tunkar chung khan voi thum lai North Korea soi chiat na le kha an ron thlau dar chiam maya heng hi an chun zom zel chuan a chan na rap thlak tak an dong nge yang ti in an soyani South Korea in le kha an thlaka hian ei tur thil sang lem tar langin ei turin lei thei khai khin na ti in North le South Korea a ei tur in an lo zia te an ziaka le khadanga chuan North Korea ram ei le bardin mun atla chejela shem hun lama pan mekani ti te in ziak ni in North Korea ram news agency te chuan an tar langani hetianga leaflet thlak hi thil tharani lova kumtam tak liam to tangkha North Korea chu sana South Korea ram lama tlan chia te chuan North Korea ram lama balloon chu in North Korea ram shoi tu Kim Jong Un soi chiat na le kha te USB pen drive K-pop la le South Korea TV show chi sang om na te po an thlak thina hengte hi South Korea ram sarkar hriat puina ati anilawa kumsang ni som ni dei to khan South Korea chuan North Korea ram lama hetiang thon lu hi an khap to a ma se an khap re theilowa chuba ka chon South Korea ram lama tlan chia te hian hetiang khap na hi ko ta khingin mi puiten an du zong an soi theina tura zalenan nei ra bena ni ti in an khinga thiaman changjui boxia North Korea ram lama an huat tur thil sang balloon manga thon lu chu atop theilawani hetianga wang hian kumin mei thla khan North Korea hian South Korea ram lama balloon sang chongzet mai chu thon lu tin South Korea hian bol hlo chi sang an va pai dar treu mai ani
hemi chungchang hi chiang zo ka hredu tan kan channel a po post kan siama highlight thei ani ti chuan karma sa khan North Korea ram sipai te chuan South Korea nena anin kalpo na chu ti to vekani ang ti an puanga nimena het yang thil hi thleng ta a eng thil nge thleng chun zom zelang ti chu hriat thiam har takani karma sa ni lai ni October ni ko khan North Korea ram sipai Korean People's Army KPA General Staff chuan chimlam nena anin kalpo na kong puile rel kong te chu dan cha vekani don ti an puang ni in North Korea ram News Agency KCNA chuan an tar langa hetiangan malak na hi South Korea le US sipai ten tun hnaya indawnun chanan zir chan le na ni thu General Staff hian a soi boka North Korea in na taka a soi sel thin chungin South Korea le US sipai te hian kong sang sanga thok khowin ma an la renga tun hnai ringota po US indaw tho na phur long lian te indaw long thatak tak te bom thak chi tho na te le tui hnuai long te chu South Korea hian an ron lut sek boka North Korea hian an ngai thei lo hle ani tun thlatir khan South Korea ram President Yoon Suk Yeol chuan North Korea hian nuclear ral thuam hmang ani chuan an top na ni an machon nga lang atia hemi hnulok hian North Korea ram hruai tu Kim Jong Un chuan beyan ni phot chuan South Korea ram ti chhevek turin nuclear ral thuam an hmang nge yang ti asoi ve ngalani engpo ni se hetianga South Korea nena anin kalpo na kong puyan bom chia da wang hian North Korea hian South Korea be izuerin omlem lo ni in mithiam te chuan an soya chuti lai chuan South Korea ram Unification Ministry chuan thu chu siamin hetianga North Korea chet na hi thil kalphung pa ngai pelani thule Korea ram pani inrem na bo chiat na ni anti North Korea hian an ril ruput manglan tirnan hian an rama thil bom chia thi an voi khat ti na ni lova kumsang ni somni khan Korea ram mi puiten leaflet campaign an nei chan let nan South Korea in ram ria license office building an sak lu tu omlo building ruak chu an bom cheringot to a kumsang ni som pariat khan US nen nuclear chungchanga in biak nan nei tran tirin nuclear an enchin na hmuna lei hnuai kong chu an bom cheto boka kumsang ni le pariat dei to khan US nen nuclear ral thuam an siam zui lawatan puinan don thei dan tur chungchanga in biak nan nei meka rin nan hlo theina tura an ti niom takin an nuclear complex lian bera cooling tower chu an bom cheto bok ani tunan bom chiat kong puile rel kong hi North Korea ram lama omnima se asiam na tan hian South Korea ram poisa de uvek an manga hetianga bom chiat ani na chan hi Kim Jong Unan kumin January tha a Korea ram inzom khom le na tura malak na ti top thule South Korea chu an ram mel malian bera puan ne na inzom zel nia ngai ania expert te chuan Kim Jong Un hian South Korea nam thil le ti danin North Korea ram marun chaklu tuk ti top na na du emo ani lo poin an buaina hian South Korea ram hruai tu te nen in belova direct a US nena in biaka du nalan tiremo ani thei anti South Korea ram Unification Ministry chuan ram ria motor kong puile rel kong te hi South Korea ram khol le man rom hanga siam vekania hemiatan hian North Korea hena dollar makta do iza somthum pathum zet lon an pe a helon po hi North Korea hian an la rul lo ni in na soibok nimin lama news langsar in root le zoi zoila nimin khan India ram External Affairs Minister S Jaishankar chuan Pakistan ram kho pui Islamabad aluta kumko chunga India ram Foreign Minister Pakistan ram leilung rable masaberani a Jaishankar hi Shanghai Cooperation Organization SCO Council of Heads of Government meeting voice ni pathum na mang tura kalani a Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan alo dong songani US chuan Gaza atan puina lu theina na mala turin Israel chu hriat tira thakha chunga Gaza atan puina pek na konga mason na omlo chuan US in ral thuam manga Israel atan puina chu chun zamani lawang ti anril US Secretary of State Antony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin te chuan Israel Defense Minister Yoav Gallant le Strategic Affairs Minister Ron Dermer te hena lekha anthona chuan Gaza atan puina thon luatlak niam zela wangin Gaza mi pui poi soilo ten ei turan nei to lo ni in an soya Israel chuan Gaza atan puina thon lu adal lawang ti a in tiam na chu ati hlotlin nge yangai ni in an soyani nimin khan US in Israel hena tha ta pek tur thu apuan bo zuinan US sipai
That en kol tu tur mi zate chuan Israel ram an lut ni in puan ani a. That hi hun rei lo te a man the ni don ti so in US thu puang tu chuan. Engtik hun ange manani thei don ti ero security thilawangin an puang chiang don lo ti a soibok. Bazari lo thira wangin kan lo me.